نازک علی کچک کرده جی قامشلویه 21 سالیه دناور قامشلو شامده دجی وک ناوی خوشی نازکه بالرینه دناوا کردان دا کم کچین کو باله دکن دانسا باله دکن هنه باله جی بگمان دانسه که نافدارو گلکی رومانتیکه گلکی نرمه دانسه که پر شیرینه جی نازک دانسا باله لباجار قامشلو پیش کشت که و بالا خلکه به آلیه خواه دکشینه او دیمنن اوه دانسه جبو آشتیه و داوی آنینا شر پیش کشت که به طایبتی ده داویا 2020 ده لیلا بدرخان جی که سال 1908 لإستانبول اجدایک ببو و سال 1986 جی لپاریسی کوچا داوی کربو یکمین هنرمند باله یا کرد بو و که پرنسیسا کرد دهات ناس کرن او کچا عبدالرزاق بدرخان اف دیمنین هون دبینن دیمنین نازک علی بالارینا کرد لقامشلو پیشکش دکه اف فوتو بون وینه بون که و جاره بالیا نازک علی او بالارینا کرد یا جی قامشلو بشک پرچه که ویدیو ویجی تماشا بکنو بشرم برین کاچد به من نازک ورا آنی استودیا خویا قامشلو او نهاج قامشلو به من رابع نازک علی بالارینا کرد نازک بخیر هاتی براستی براوش داره گلکی خوش دانسه دکی باله دکی و باش بو که بری سر داویا ساله جیب در روژان تا او دیمن پیشکش کرد کاریج برا بیجی نازک تا کنگی دست به وی دانسه کرد چاوا لکو داری تمام ماموستا الشامي دسبيك يعني بدايتها بالشامي بو داوية 2018 از بچوكاني بم القمش لو متخوست از تشتكي ولو خوش بكم بس براسي من نديت يعني حمى راكسي رياضي بون تشتكي انه بيدل على الرقص ما كان في ابدا بكردي اخوي نازك زاني شبكه خبرنا ايشينا خبرنا وستينا بكردي اخوي قامش لو دنكت تشاوش ترى تشاوش ترى تمام باشا از چوم شامي اصالك چوم جبو خوند ناخو من الويدك فرقك كردي ديت اسكتم فرقه ده شغله ما هيك قدمها از عارف يمسر فرقه از عارف يمسر فرقه ديتر يعني ايه بالي بون بس قالك بالي الجمانينا يعني كلاسيك متخوست ابدا من نديت چند سالی دست بیکرش برکو فرقك چوم فرقك يعني دماغو عردك باش نازک تا کنگی دست بیکرش برکو يعني اف باله دبی زاروکتی دا دست بیکی نه چند سالی بود دست بیکر لا يعني ندرور يا از تقريبا عمري من هجدة سالي بداوية هجدة سالي بوم از چی و دانسه زحمته یعنی زحمتی و دانسه چیه؟ 3 سالي ببلشي او زحمتي شوا هي دبي انه لا شيء انسان كاريبي بير تحمل بك انه انسانك رياضي بي وقالك يعني دبي مثلا اسبوعي روجيرو كيشوره حتى بستين توكي دي خب دربيني يعني قالك زحمتي تدا هي يعني نوك اي تشتكي بسيط ام تبينن جغيني تا لقامشلو تكا چانك و في دانسه بكن نا من تكس نديت يا كتير كرت القامشلو ونل شامي دبي رقصيت كن اها كرد ناكن از اول يكم از دبيجم خوشيه في دانسه چيه نازك دبي بدنا تا جيمناستيك با نرم با بكار بي باش زحمتي وچنه زحمتي وي يعني مثلا تبي تر دفي دانسي تا چه زحمتي دبيني چه زحمتي دكشيني
خلق حزدك مشكلان تشترى دردخن خلق نزانم ام تشتكي قالك يم حجات كر خلق قبول دكا في يعني دانسي سر مجتمع. ملت قبول دكا براسي بداية دم قالك نقد قالك هابو يعني الجمل قامش لو قالك مأفتش دي باعتبار شام قالك أفتش تهانا الويدي بس انه محاولة انه از تشتكي البربا كم بري ما هيك دمها مخوست ازاروكا بدربينم بس از هردم القام شلو نامين از دتشم شامي من كاريبو از في تشتيبكم بخوات قالك كس مرد اشتغلن تواصلت كند بن ام في تشتي تخوازن ام تخوازن زاروكي وان بعلميني زاروك هابون يعني شهر صالي حتى تقريبا 8 صالي يا 10 صالي هابون جمن تقريبا قالك هيك تشيبو بو بخوات قالك باشا اف دانس بالرين من نهاد این طور دا جی گوت بری که از تبک میوان مگوت یک کمین بالرینا کرد نزانم تزانی یا نه لیلا بدرخانه ده 1986 دا لپاریس وفات کرد کچا عبدالرزاق بدرخانه وکه یک کمین بالرینا کرد تیناس کرن باله نازک گهنه ده خلکی رخنه دکن رخنه ناکن تو کاری که باش دکی دوی دناوا مدجی کچین وقت بالرین هبن جبر کو باله تانسا هري باستاتيك وهري خوش الحمودن يعني نتني لقامش له باين بهتر براستي تشكي خوش دخازي داوي تشكي بيجي بلا ما مستساوي از خوازم بيجم انه بالي او جي تشتك وكا اي فن او از قلك يعني ند بالي تاني دما من مسلانديا از درسمينم تصميم يعني از ام اعزف على كمان يعني قلك تشتي از كم بس قلك ناقد هنا بس مع الايام ابنقج مرد بين ايجابيات بدل سلبيات هذا واستمنيتكم انه بالي قالك جما دركبي خاصه متخص تشتكي داويا 2020 دا تشيكم ام قالك ايصال قالك نخوشي مديت ما قالك نخوشي ديت شي انه متخص تشتكي تشيكم كيف هركسي وري واستمنيتكم صالي وري تشتي هر خوش مرتشبن تشتك تشيكر كيف حركسي جهات دسبيكا كيف ما هات سپاس کو تی کاری کی بردوام بکه و هر سر کفتی بی نازک علی بالرینا کرد ج قامیش نو میوانه مبود زور سپاس